Kada sunce ovako ugreje i temperature postanu tropske, jedini pravi spas je na plažama. U Crnoj Gori smo obišli nekoliko različitih. Imamo 12 tipova crnogorskih plaža, od čega svakako najzastupljeniji je tip porodično kupalište, gdje smo posebno vodili računa da ljudi sa malom djecom i sa svojim porodicama gotovo cjelodnevno mogu da uživaju u plažnom resursu, gdje u zaleđu imaju neke restorane, da nešto mogu i da doručkuju, ručaju. Jedno takvo kupalište nalazi se u Kamenarima. Nekada se u ovo malo mesto, poznato po majstorima koji rade sa kamenom, svraćalo samo zbog trajekta, a od prošle godine potpuno drugačija slika. Kamenari se nalaze u sredini Bokokotorskog zaliva. Odavde vam je sve dostupno. Nema saobraćajnih gužvi, zeleno je, zaleđe Kamenara je prelijepo, imaju prelijepe staze za hiking. I generalno biologija mora, kad radi ta neka ispitivanja i istraživanja, važi da je ovdje more, ovdje i na verigama s druge strane najčistija voda. Ako ipak više volite da aktivno provodite svoj odmor, u Ulcinju smo pronašli jednu od adrenalinskih plaža. Na njima se mogu voziti motocikli ili isprobati ekstremni sportovi na vodi. Kako je Crnogorsko primorje prepoznato i po aktivnom noćnom životu, po omladini koja je posjećuje upravo iz tog razloga i po provodu, Morsko dobro je uvelo i parti plaže. I one su karakteristične po tome što se nalaze na malo izolovanijim dijelovima obale, a zapravo će 24 časa dnevno moći da imaju muziku i razne tematske organizovane žurke. Zaljubljenima će se možda dopasti romantična kupališta, a svaki primorski grad ima i nudističku plažu. One se nalaze na skrovitijim mestima i imaju posebno regulisan pristup. Ako ste razmišljali šta ćete sa kućnim ljubimcima tokom odmora, ništa ne brinite. Od ove godine čak 7 plaža u Crnoj Gori biće prilagođene u potpunosti njihovim potrebama. Njih imamo u Ulcinju jednu, u Baru jednu, u Herceg Novom Kotoru i Tivtu po jednu, dok Budva broji zapravo 2 plaže za pse. Mislim da je fenomenalno jer bez kućnih ljubimaca ne idemo nigdje na odmor i bilo bi super kad bi mogli da ih povedemo na plaži, da mogu da se kupaju sa nama. Tu su još i izletnička kupališta, ali i besplatne gradske plaže. Pa koje god parče obale da odaberete, zaboravite na brige i uživajte u zvucima leta.